habaye samedi saa munani badutangariza abafashe amadiplome sanga naje ndimo. Bwana Spesa Imana ishimwe yabikoze, twarishimye cyane. Dushimiye abadushigikiye, abadusengeye. Pasiteri Imana igwezagire cyane, kandi twarataramye none Imana yasubije. Kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Nimushime ikora ibitangaza yonyine, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Amen. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe sana. Nta kindi kitubagurukije gushima. Dushimiye imbere ya byose ko twateranye mu mugabo Imana ishimwe. Icya kabiri munzamuriye mikrofone tayivuga neza. Icya kabiri nishimye, habaye kuwa gatanu twago dusengera ibyifuzo hano. Twabisengeye mu masaha saa 11. Baravuga ngo ko barasengera aba finaliste bazafate diplome. Bwana sifiwe. Habaye samedi saa 8 badutangariza abafashe amadiplome sanga naje ndimo. Bwana Spesa Imana ishimwe yabikoze, twarishimye cyane. Dushimiye abadushigikiye, abadusengeye. Pasiteri Imana igwezagire cyane, kandi twarataramye none Imana yasubije. Dushimiye ababyeyi bari mu Yinga, ababyeyi bari hano Bujumbura, n'ababyeyi bari hanze. Imana ibahe umugisha, ndetse n'abandi bose inshuti n'abavandimwe turabashimiye. Turaranga tubyine bukeya, umubyeyi atambuke. Muzehe natambuke basirimbe iminota mikeya.
mwicare. Barasifuye sana. Muchungaji ngusubiremo iminota 2. Subiramo ko papa. Abashumba bafashwe. Mwicare. Asanyegamiza mu gituza cye maze amoza amarira. 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 Ai asanyegamiza mu gituza cye maze amoza amarira. Ai asanyegamiza we mu gituza cye maze amoza amarira. Asanyegamiza we
mwike hasi buke. Bwana asifiwe sana. Twegereje umukozi w'Imana musuhuke ashitse nyuma. Imana mwishyurweho umugisha. Ngwino uhumeke nawe. Ntusure utaririnze. Amen. Turasirimba mwihangane ntabwo mwiriwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mshumba turabashimiye. Imana ibahe umugisha. Mikrofone kera batashe barya bavandimwe we nk'abayigira neza cyangwa muduheze indi yabivuga. It's easy.
Vamos, mamãe.